Mına monday. Bukalar 75 bin eкен. Jaşı kança uşun? 2 yaş. 2 yaş. 2 yaş bukalar. Monday bukalar var eкен. Mına Bishkek şahri Prigorodnoy bazarı. Monday bukalar. Sana bu da kim var? 70 bin, 75 bin dep turadi. Mına jaskı kunan bul kança so'm sulu kunanın? 65 tane süreşiz. 75 bin dep surap atkan eкен mına mындай kunan. Prigorodnoyda. Bishkek şahri Prigorodnoy bazarı. Hem mına tay жылкы kunandarga çölü mına kunan eкен. Mında sulu kunan turadi. Mında. Mında buna 55. 65 55 tekme. Mınдай taylar var eкен. Arkeles degan 55 nav to'g'ri. Arkeles. Mınдай taylar. 65 55 bin degenler. Mına ököten urgaç taylar. Altmış beş, 55 dep turadi. Meni de keltirib o'tibdi. Jo'q. Keltirib bo'labosh. Sen taylarım keltirasiz. Oşu kança dep atasyň şunu? 130 bin. Jaşı kança mı? 6 yaş. Mına 6 jaş deydi. Ekası bu. Yok, 3 jaş deydi. Mına. Boyu kança şunun ya? Boyun çenegen emas. Denemez be. Blogersiz şunu çağırın. Mına boyu kança okulat? Sen boyun kança? Men boyum 1.73. Ha. 1.70 karat gene? Ya. Jetpe qiladi. 1.63 bolup qo'ydi mi? 1.60 dan öydü. Mına boyu monday ekan. Mınдай zot, aygır. Qulog'i garantiya. Ya. Qulog'i garantiya. Ulaqavi. Qulog'i garantiya. Ha. Bola o'zi chavib yurgan bola. Ha, chap yurgan bola bu. Ha, dağı qanday emeler var bunun? Josh, Sekretleri. Josh, Mına Josh ekan. taqaga. Mına Çavuz, Yaxshi turadi. Çavuzga tushib yurgan. Mashinaga chiqadi. Ha, mına. Mınдай. Qancha deding bahaсын? 130 ming. Suray. Mına telefonunu aytып koysaң көчө ошол. Seni bayağı günküde tapıp kettim bile. Telefonun surada. 0 222 02 24 05 деген мына ушул мондай. Мына boyu 1.63 1.64 болуп өзү boyun жакшы кыла эми билбей атат. Doğru деген кайрылыңыздар деп коем. Doğru деген мала кайрылгыл. Mına monday at. Turez. Bul kança jaş bul? 2,5 yaş. 2,5 jaş. Mına 2,5 jaş. Polukrovka. Hem uşuların parodaların emelerin emnege bunu jönele minip жүрөсүң, мындай эле мингенге? Yok. Үйүрдө жүрчү да, үйүрдө эмес, мындай субай болуп элечи, тайлар менен. Taylar menен. Hem kançaga bereyин атасың? 100 берейин деп атам. 100 Mına 100 000 so'mдук. Kança jaşı kança болуп калдың? 2,5 yaş. 2,5 jaş. Bir asıga barıp kalgan turбайбы? Urgaçı. Urgaçı bul, Mına urgaç eken. Tokumga жақсы болот да. Mına urgaç. Onda beye turgan eken. Mına uşul beyenin bahası uşuncha bolat eken. Mına onda 100 000 so'm dep turat. Aygır bul,
Muna aygır 100 ming so'm. Bul emne çavuşka tushib turadi. Muna ulaqqa tatqan. Lekin bunun klichkasi da bormi? Çok riskası. Klichkasi yo'qmi? Mana. Şunun bo'yi qancha? 1.60. 1.60 ekan. Mana ulaqqa tushib turgan. Mana bunday. Ha nereye toplayın? Mana bunday ekan. Mana. Ulaqqa tushib turgan at. Telefonunuzu aytib qo'yingizmi? Telefonum 0773 0773 29 29 01 21. 0121 degan telefon bilan. Mana ulaqqa o'ynab turgan atlardan. Bo'yi 1.60. Akay, Vikinger. Ağır veri görüşüp beradat. Mana bayatken. Mana 1,5 jas 55 ming deydi mana. Mana 55 ming. Bishkek shahri Prigorodniy bozori. Bishkek shahri Prigorodniy bozorida. 1,5 jaslik 55 ming. Monday. Yanında 55. Buna urgaçı. Buna 45 ming dedi. Qanchaylik bu? 1,5 yaşken urgaçı. Mana ki semisken dayardık. Semis taylar. Bak. 45 ming so'mlik. Bishkek shahri Prigorodniy aylında. At var, neme var dedi. Qancha bo'ladi shular? 60 ta atası. Qancha yosh bu? Bu 100 govarı 2 yaş bulur. Mana kuzga bor 2 yosh bo'ladi ekan. Öspürüm. Mana o'spirim. Soyuş kalsa da valla. Semiz bular. Semiz. Mana semiz so'yish qolsa bo'ladi ekan. Mana 60 lira atası. telefonunu aytib qo'ying. 501 1070 67. Qancha tay bor дағы? Dağı şundaydan biri var urgaçı. Daha bir çoğun at var. Alarman bolsa görse olur. Qayerdan? Uyda? Uydan. Alarning balaları qancha o'qiladi shunda? Alardan ballarını görgende söyleşip aytamiz. Mana şu bilan telefonga chalib shundan bilib olsang bo'ladi ekan, uyda da ajilqilari bor ekan. Bu öspürüm. Mamamda cho'ng atlar turadi. O kimderdiki oldu? Qancha bo'ladi shu? Satıldı. Qancha ketdi? 53. 53 ga. Buna vat satılıb ketdi. B60. Boz B60 he? Buna urgaçı boz B60 ming so'm turayotgan ekan. 44 ga. Buna 44 ga buna tay ketgan ekan. Bugünni 75 ga berbe qo'ydim. Hozir berbey qo'ydim 75 ga. Qancha deb atasizkan bu shuga? Qancha? To'ratqa. To'rat 80 ga bereyli. Mana 80 ga beraylik. Mana to'ratı mana bunday. 3 ay baylan. 3 ay baylangan ha. Şöyle. Şöyle turasın anda. Turasın ne? Yeterimde kaldırıp koy, Üç ay aslında bayram dayandık koy. mı? Azmentik aksasını aldık da. Mana 80 ming deb turadi. Geç. Mana 80 ming degan at. Şul 60. Mana o 70, bu 60 he. Mana 60 ming. O. Bu 70 ming. Mana 70 ming. Soyuş ekan mana dayar ekan. Semiz ekan.
Soğanma deyik. Mına beyekene. Mına baytal. Oradaki 60 bin deydi şu baytaldı. Baytal 60 bin. Televizor açamız. Uların bağısı kança olur bunlar? Boğaz 80-75. Mına 80. Arkası 75 he. Mına birincisi 80 iken. Farkı çok aygır 200 bin görür. Al biye. Bir de atpay var. Biye kaçma biye eresen. Mına Cengiz hareket Cengiz. Kaska B Rusya'dan değil. Cengiz gel. Gel sen televizor açalım. Yapma. Kaçma mı? Mına ol. Kaska B 120 bin iken. Okey. Yüzon olabilirsin mi? Mına çoğun beykim bu. Artından aylanıp, artından tat verelim. Mına mamda. Mına B. Rusya'dan gelgen deydi şunu. 120 bin dep so'rapti. 120 bin. Bir 65 he. Mana taza kandığı 1.65 deydi. Boyu 1.65 ken al emesi bağısı kança болады? 250 bin ken. Бұл emne çavuşka tükürüyor. Ulakka ya? Bunun özünde kılçıkası var mı? At kılçıkası mı degen? Graf. Buna graf degen. Buna boyu 1.60 ken. Buna bunday. Graf degen. Telefon nomorunu aytıp koyboysun bu. Buna graftın. Ya. Hazır bana telefon nomorunu bergen atat. Buna ulakka düşüp жүрген at. Graf деген boyu 1.60 deydi. Buna bağısı bolsa oqtuңар. 0779 15 24 48 деген. Buna ошол. Ulakka деген at. Ulakta oynap жүрген аттар. Graf деген. Ana. Sırada görünüp turadi. Жақсы да. Ulakka düşüp turgаны görünüp turadi. Көріп жүргенбіз ғой. Өз өзіне де чалып жүрдік. Mına azyornayda çalıp жүрген. Ulakka düşüp жүрген atlar. Жүз. Mına 100 minge mına o at. Mına. 100 min so'm bo'lgan. Mına o aygır 100 min so'mda atat. Бұл да çavuşka түшүп жүргөндөрдөн бö? Жоқ, жас, еми чөт. Mına emi taптап жүргөн экен. Emi çöt deydi, jası eкен bu. Jасы kança ушунун? 4 жас eкен mına. Mına emi çöt деп emi таптаган аткан экен ушуну. Mına hayat. Күнде отам, күлік жылқысы. Gülük жылқысы, ya? Çavuşka түшүп жүрөбү? Жоқ, чауыл элек, үйірден келді. Mına bir. Күлік, қанында күлік бар да. Mına. Gülük mınakey. 100 мың сом отырдым, жазға 2 асы ясыдым. Екі асы 100 minge сурап атқан екен. 100 min сом. Екі асы. Телефон номерін айтып қойсын. 0708 58 86 16 деген. Бек деген балаға çalat келсіңер. Мына гүлікті. 100 min сомға. Шuna гүлік. Пригородный базары, Бишкек шары пригородный базарында. Ana 72 minge deyip, mana boz aygır 72 min eкен.
Amonday bozor. İyi. Bunun jası qancha bo'lib qoldi? 5 asy ya. 5 asy. Amonday 72 ming. Mana 25'ten 32 mingga chayin ekan. Mana qulunlar. 25 mingdan 32 mingga chayin. Mana bunday. Bu qaysi kanal aka? Belek жаңылыктары YouTube. Qanchada bo'ladi? Ertang bir kunlar chiqib qoladi. Yo'q, soat qanchada ko'rib qoladi? Ha. Qara qisqasi azir emet qo'ysang, patkal qo'ysang, sразу эле chiqqanda birinchi saqa ko'rinib qoladi. YouTube'da. YouTube'da, ha. YouTube'ga girip belek жаңылыктары deb жазсаң, чыгат анан ушунун баары. Мурункусу болсо, аркысы болсо баары чыгат. Бүгін деле чыгабы? Жок, бүгүн эмес. Эртең бүсү күнү. Олар сатылат оптом деп туруп. Эмет койду, номурун уста койду. Оптом эм номурду эмне бербе, дагы берип койчу номуруңду. Номурун айтып. 0708 0708 58 58 86 16 деген. Мына оптом дүң баа менен канча кетип атат булар? 27ден сурап атат. Мына 27ден дүң баа менен. Канча баш бар бу жерде? 28ден берип салат да. Мына. Мына баш канча баш бар? 6 баш. Мына 6 оны, э? Мына 6 оны дүң баа менен. Окей. Менкинде тартмак. 27 28 деп атат. Бул канча жаш мына? Кунан жазга бышты. 2,5 жаш. Жасқа бышты, 2,5 жаштык. Мынаке кунан экен, жасқа бышты. 200 миң, э? Ана 200 миңге мынандай. Мына телефон номерин айтып койсоң 200 миңге. 0507 27 07 87. Мына ушул телефонго чалсаңар, мына мындай сулуу болгон. Мындай. Улака эчтеке чөлөк айгырлыкка улака мына көндүрсө. Дени каты со. Линиясы жакшы. Мынакей. Мына уктуңуздар, телефон номеру, баасын ушул жигитке чалып сүйлөшө берсеңер болот экен. Азыр эч нерсеге сала элек буну. Мына жаш. Мына мындай экен. Кашка. Кашка. Мына ушул телефонго чалып сурап турсаңар болот. Мына монда боз бие сатылып аткан экен. Бул канча деп турасыз буну? 75 миң, э? Мунун жашы кандай болуп калат? Мына 7 жаш. Мына бие. 7 жаштагы бие. Мына баасын уктуңар. Мына мондай бие экен. Боз бие. Дөтгө айгыр тартпадык. Кайсыны? Жүрөсү деп. Мына мындай бие. Мына тайды 40 миңге деп сурап атат. Мына 40 миң. Мына сулуутай 50 миң деп сулуутай турат. Мындайынан азыр айлан күн эмет болот экен. Мына 50 миң дейт. Мындай кашка сулуутай экен. Елу миң. О, биринчи мына тайын канча? Биринчи 40. 40, э? Эркек ургачы. Эркек. Мына эркек тай. Мына беркиси 40 миң экен. Аркычы 65. Бие. Бие экен, э? Боз бие. Мына биеси 65 дейт. Күн неме болуп калып атпайбы аны таткандачы?
Mına 65. Munda жетелеп қойшы бұяққа. Басын ары қаратып қойсын басын. Мына. Мына ол. Бұшы қанша деді мына бос бейін әй? 65. Мына 65 мыңға. Мына бос бейін 65 мың. Em telefonunu айтып қой. Неге? Ya 65. YouTube'ға шығады телефонынан алып кетеді. 65. Ekonomi. Ya bolanını aytmayın. Айта бер телефон. 65 adam aka gel. Мына сода болады 65. Aç. Aç. Dolar yerine aç. Ança. Başkan. 5. 5. 5. Boğaz tutuyor. Boğaz. Fevral, mart, aprel, 20'larda tot. Мына боз екен. Апрель 20-ларында туйды да. Ben aytmayın. Жақындап келді. Боз 65 мың. Істейді. 51 ellisin bol koy. Ургач екен мына 55 деп атады. 50 мың берсе бербей айтыпты. Аз бияны айландап кеткен. Күн екен бияны. Bitta tartası var. Жоқ, күн болады. Мына. Мына 55 мың. Қырық бес мың. Мына ортай. Мына еркек 45 мың деп сұрапты. Мына Бишкек шары перегородный базарында ушундай бағаларды.